Yes, ndagira ngo nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza. Ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda, namwe mudukurikiye muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ariko by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania. Ni inkuru y'agahinda, inkuru ibabaje cyane ku bwanjye personally irambabaje cyane. Ni inkuru iturutse i Kampala mu gihugu cya Uganda. Kugeza amagingo aya ngaya murabizi neza ko amatora yatangiye ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2026 ari ku munsi wo kwa kane, hanyuma ku munsi w'ejo ari ku itariki ya 16 ni umunsi wakurikiye amatora yo ku munsi wo kuwa kane. N'uyu munsi aracyakomeje ibikorwa by'ibarura ry'amajwi, ndetse ngira ngo mu masaha atarambiranye cyane turaza kumenya ninde wegukanye umwanya w'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cya Uganda. Yoweri Kaguta Museveni wo mu ishyaka rya NRM cyangwa se Robert Kyagulanyi mu ishyaka rya NUP, National Unity Platform. Ariko aya makuru atugezeho muri aka kanya tugiye kugaruka mu buryo burambuye, nyuma y'uko tugiye kubanza kubabwira inshamake y'andi makuru y'ingenzi kugira ngo tuze kuyiganiraho nawe muze kwitangaho n'ibitekerezo bitandukanye. Ndagira mbabwire ko nimwe mu nkuru navuga ngo zibabaje cyane. Niba mwibuka neza ibintu byabaye mu gihugu cya Tanzania ubwo habaga amatora mu kwezi kwa 10, ibyayakurikiye imvururu zidasanzwe n'abantu baziguyemo. Icare mutega amatwi mwumve ibintu byabaye mu rugo rw'umudepite w'igihugu cya Uganda ku munsi w'ejo, ndetse ubu tuvugana amakuru atugeraho aravuga yuko byibuze abantu bagera kuri 7 bamaze kwasiga ubuzima, abandi benshi bakomeretse. Ntabwo ari mu myigaragambyo, ni mu rugo haratewe, hanyuma abantu baza kwicwa mu buryo bubabaje cyane. Byakozwe nande? Yabikoze kubera iki? Yaragambiriye iki? Ni iki kivugwa na polisi y'igihugu cya Tanzania y'igihugu cya Uganda? Byose ndacyarimo ndabyegeranya, bacyamo barabikusanya, ngiye kubigaruka mu kanya gatoya. Ariko mbere gato yuko twinjira neza nyirizina kuri inkuru, reka n'ubundi mbabwire ko amakuru atugeraho aravuga yuko mu gihugu cy'u Burundi impunzi z'abanyekongo zigumuye zigerageza kandi gutaha. Impunzi nyinshi cyane z'abanyekongo zacumbikiwe mu nkambi ya Busuma mu ntara ya Buhumuza iri mu burasirazuba bw'u Burundi, zigumuye zigerageza gutaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 Uburundi bwakiriye impunzi zirenga 100,000 zahunze imirwano yabereye mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi, zahasanze izindi zari zihamaze igihe kinini. Impunzi nshya zashyizwe mu nkambi z'agateganyo zegereye umupaka, zimaze iminsi kandi zitakambira leta y'u Burundi kugira ngo zifungurire inzira zitaye, kubera ko ubuzima zibayemo bugoye cyane, kuko inyinshi zikomeje kugenda zatakariza ubuzima. Leta y'u Burundi yirengagije icyifuzo cy'izi mpunzi, itangira kandi ibikorwa byo kuzimurira mu nkambi za kure y'umupaka zirimo iya Busumba mu yahoze ari intara ya Ruyigi, zasanze kandi ubuzima bwaho nabwo bugoye cyane. Hagati aho ngaho ariko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR riherutse gutangaza ko impunzi 53 z'abanyekongo zapfiriye mu Burundi, harimo 25 zishwe na kolera, 6 zishwe no kubura amaraso, izindi zicwa n'ibibazo biterwa n'imirire mibi muri iki gihugu cy'u Burundi. Nyuma yo gutakamba ariko leta y'u Burundi n'abafatanyabikorwa bayo nibumve, impunzi nyinshi cyane z'abanyekongo zari mu nkambi ya Busuma zayisohotsemo zitangira urugendo rw'amaguru zerekeza iwabo. Imisozi yo muri Busuma igaragaramo impunzi nyinshi cyane z'abanyekongo ziri gutaha, zimwe muri zo kandi zahisemo kwitwaza imizigo, izindi zigenda nta kintu zifite. Umwe mu banyekongo bafashe amashusho kandi agaragaza izi mpunzi zitaha, yagize ati basize imizigo bari kwiruka bavuga ko barambiwe ubuzima bwo mu nkambi, baratashye, abantu bacu bari kugenda n'amaguru, ntituzi niba barenga kuri leta y'u Burundi. Undi yagize ati abantu bari kwigaragambya hano ni mu nkambi ya Busuma, barasaba ibyo biryo n'inzu. Hari amakuru avuga ko polisi y'u Burundi yahagaritse impunzi z'abanyekongo zavuye muri inkambi. Rwari urugendo rurerure kuko Busuma iri kure cyane mu mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko amakuru abishimangira. Muri Uganda
mbere gato yuko twinjira kuri iriya nkuru y'igikorwa cy'iterabwoba cyabaye ku munsi w'ejo, reka mbabwire ko mu gihe habura amasaha make ngo komisiyo y'igihugu y'amatora muri Uganda itangaza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, imibare iri kugaragaza ko nta gihindutse yegukanwa na Yoweri Kaguta Museveni kandi ku kinyuranyo kinini cyane. Ku wa 15 Mutarama 2026 nibwo abanya-Uganda barenga gato miliyoni 21 bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko. Ku mugoroba w'uwo munsi hahise hatangira kandi gutangizwa ibyavuye mu matora, bigaragara ko Museveni ayoboye abandi bakandida kandi ku kinyuranyo cyo hejuru cyane. Kugeza ubu bwana Museveni w'ishyaka National Resistance Movement NRM afite amajwi 73.22%, arakurikirwa na Robert Kyagulanyi w'ishyaka rya NUP ufite 22.36%. Ku mwanya wa gatatu hari Nathan Nandala Mafabi w'ishyaka Forum for Democratic Change FDC n'amajwi 1.89%. Umwanya wa kane uriho witwa Mugisha Muntu wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ariko nyuma aza guhanwa na Museveni yinjira mu batavuga rumwe n'ubutegetsi afite amajwi 0.53%. Abandi bakandida bane bose nabo nta n'umwe urabasha kugira ijwi na rimwe kugeza amagingo ngaya. Matora y'umwaka yagombaga kandi kwitabirwa n'abanya-Uganda barenga miliyoni 21, gusa imibare igaragaza ko yitabiriwe ku kigero cya 43%, bivuze ko abatoye ari 9,524,709. Muri abo bose kandi Museveni amaze gutorwa n'abarenga miliyoni 6, mu gihe Kyagulanyi yatowe n'abarenga miliyoni 2. Mu gihugu hose hari hashyizwe ibiro by'itora 50,739 bimaze kubarurwa, amajwi yabyo ni 69,95%, bingana n' 30,138. Ushingiye ku mibare ubona ko Museveni ari bwe gukana amatora y'umukuru w'igihugu kandi ku kinyuranyo kinini cyane ugereranyije n'amajwi yari yabonye muri 2021. Amatora aheruka Museveni yatsinze ku majwi 58.38%. Robert Kyagulanyi kandi bahanganye n'uyu munsi agira 35.08%. Kwiyongera kwa amajwi ya Museveni kandi atsindiraho gushobora guterwa n'ibintu byinshi cyane birimo kwiyongera kw'abamutora no gushyiraho ingamba zituma rero amajwi atibwa cyane, ko nyuma yo gutora yavuze ko azatsindira ku majwi 80%, kuko amatora aheruka abatavuga rumwe nawe ngo bakoze uburiganya bakoresha izindi mpapuro z'itora i Dubai birangira kandi abonye amajwi make. Ku rundi ruhande Robert Kyagulanyi yatangiye kandi guca amarenga yo kwanga ibyavuye mu matora, yavuze ko na Perezida Museveni na Perezida wa Komisiyo y'amatora muri Uganda Simon Mugenyi Byabakama nawe ubwe atazi aho amajwi ari gutangaza yavuye. Ati mwirengagize ibyavuye mu matora by'ibihimbano biri gutangazwa na Byabakama, ntabwo yabasha kandi gusobanurira umuntu aho ari amajwi ari kuva. Ati bari baduhagarariye ariko barurirwa amajwi, ati inkomoko yayo umukozi ati w'ubutegetsi buriho ntagire icyo avuga. Ignore the fake results being announced by Byabakama. He can't tell anybody where those results are coming from. Our agents at the Electoral Center are asking him for the source of these results, and the regime enable can't say a thing. The people of Uganda will have the final say. Hanyuma twinjire rero kuri ya nkuru yacu ituruka mu gihugu cya Uganda y'ibintu biteye ubwoba byabaye ku munsi w'ejo. Uganda bagabye igitero kuri polisi hapfa bagera kuri 7. Polisi ya Uganda kandi yatangaje ko abantu 7 bapfiriye mu bikorwa by'urugomo byabaye mu ijoro ryakurikiye amatora. Urugomo kandi rwabereye mu mujyi wa Butambala uri mu metero 55 mu majyepfo y'Uburengerazuba mu murwa mukuru Kampala. Umuvugizi wa polisi Lydia Tumushabe nk'uko amakuru yakomeje kugenda ayatangaza. Uyu muvugizi wa polisi muri iki gihugu cya Uganda Lydia Tumushabe nk'uko amakuru yakomeje kugenda ayatangaza avuze ko aho amatsinda agizwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda bari bafite imihoro n'ibikorwa bivugwa ko byateguwe n'uwitwa Muwanga Kivumbi uri mu bagize inteko ishinga amategeko, bagabye igitero kuri polisi n'abagenewe rero kubararirwa amajwi abantu 25 kandi batabwa muri yombi. Ati polisi yirwanyeho kuko bari abantu benshi cyane, polisi yarashe ati yirwanaho. Kivumbi rero we akaba yabwiye Reuters n'amakuru y'Abongereza ko abishwe biciwe mu nzu ye aho bari bategereje ibyavuye mu matora. Abadepite ahakana ibyuko bagabye ibitero kuri polisi. Ati biciye mu nzu yanjye abantu 10, ati bari mu igaraje bategereje ibyavuye mu matora ngo twishimire intsinzi yanjye, baciye urugi kandi batangira kurasa mu igaraje. Ku rundi ruhande Tumusabe akaba yavuze ko atigeze amenya ibyuko mu rugo rwa Kivumbi hatewe na cyane ko ruri hafi ya station ya polisi. Ibyibanze byavuye matora perezida bigaragaza ko Yoweri Kaguta Museveni ari imbere afite 75% by'amajwi yo kuri site z'itora 59%, mu gihe Bobi Wine bahanganye afite 21% kugeza amagingo yangahe nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira.
Hanyuma dukomeze tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Abwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru avuga yuko twirwanaho yambuye ihuriro ry'ingabo za leta RDC agace ka Prezero. Umutwe twaje intwaro wa MLDP twirwanaho urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wafashe agace ka Prezero kari ingenzi ku ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu iz'u Burundi Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR. Twirwanaho yafashe Prezero mu gitondo cyo kuri wa 16 Mutarama 2026 nyuma y'umunsi umwe ifashe ibindi by'ingenzi muri teritwari ya Fizi birimo umusozi wa Baruta ikanahanura drone y'ihuriro ry'ingabo za leta RDC. Ubuyobozi bwa twirwanaho kandi bwatangarije igihe ko ubwo ingabo za RDC z'u Burundi Wazalendo na FDLR byari bimaze kwambura Prezero umusozi wa Baruta ndetse no kwisumo byahunze byerekeza mu gace ka Murima ndetse na Mutambara. Prezero ikaba yabagamo ibirindiro bikomeye cyane by'ihuriro ry'ingabo za leta RDC byari byarafunze inzira ihuza komine Minembwe n'ibindi bice byo muri teritwari ya Fizi ndetse na Uvira. Ingabo zakoreraga kandi zifashishaga mu gutegura ndetse no kugaba ibitero bikomeye cyane mu duce twa Minembwe dutuwe n'abanyamurenge n'utundi duce kandi bahungiyemo nka Mikenke. Umusesenguzi Dr Alex Muvuka kurikiranira hafi ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atangaje ko Prezero yari hamwe mu hantu hatatu kandi y'ingenzi ihuriro ry'ingabo za leta RDC. Dr Muvuka kandi yagize ati bakoreshaga Prezero n'ibirindiro bibafasha kurasa nta kuvangura bikozwe na leta RDC ati ku midugudu y'abanyamurenge mu misozi miremire muri rusange no mu gice cya Minembwe by'umwihariko. Abashyigikiye leta RDC bafite impungenge ko nyuma ya Prezero abarwanyi ba twirwanaho bashobora gufata ibindi bice byo muri Fizi birimo Murima, centre ya Fizi n'umujyi wa Baraka. Nuko amakuru akomeza kuyibishimangira. Hanyuma mbabwire ko andi makuru akomeza kugenda avugwa. Uwitwa Ashley St Clair wigeze gukundana ndetse na Elon Musk bakanabyarana umwana yareze urubuga rw'uyu mugabo rwa X na sosiyete ye ifite ubwenge buhangano ya XAI Artificial Intelligence wifashishijwe mu gukora amafoto amwambika ubusa. Uyu mugore yatanze ikirego ku itariki ya 15 Mutarama 2026 avuga ko urubuga hifashishijwe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano ry'urubuga Grok mu gukora amafoto yambaye ubusa. St Clair mu kirego cye avuga ko abantu bafashe amamwe mu mafoto ye akiri umwana kuko bakoresheje amafoto yifotoje afite imyaka 14 basaba Grok gutanga ayo mafoto yakuyeho imyenda yari yambaye nayo ibikora nk'uko yari bisabwe. Umwunganizi mu mategeko wa St Clair yitwa Kari Goldberg yabwiye BBC ko bareze kugira ngo bakumire ko iyi artificial intelligence yaba igikoresho cyifashishwa mu guhotera abantu. Ati turashaka ko Grok yirengera ibyo yakoze ndetse hagashyirwaho amabwiriza ari mu nyungu za Rwanda hagamijwe kwirinda ko artificial intelligence yaba igikoresho cyihoterwa. Ibi bibaye mu gihe kandi urubuga kandi rumaze iminsi rugarukwaho n'abantu batandukanye kubwo abantu bakomeje kandi kurukoresha mu kwambura abantu busa. Urwego rushinzwe itumanaho mu Bwongereza rwitwa Ofcom wirutse kandi gutangiza iperereza ku mikorere y'urubuga rugaragaza ko niruramuka kandi rusanze hari ibyo rutubahiriza mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu ruzacibwa amande angana n'10% by'amafaranga yose rwinjiza. Ubwo amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma reka mbabwire ko uwitwa Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangije icyiciro cya kabiri cy'umushinga w'amahoro yateguriye Gaza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangije icyiciro cya kabiri cy'umushinga we w'amahoro yateguriye Gaza. Ibyo bitangajwe mu gihe impande zombi kandi yaba Gaza na Israel bigishinjanya ko buri wese atubahirije ibiteganywa n'icyiciro cya mbere cy'uwo mushinga. Uyu mushinga wasohotse ku 29 Ukwakira 2025 wagaragaza ko mbere na mbere Gaza igomba kuba intara izira ibikorwa by'iterabwoba, imitwe yitwaje intwaro ikoreramo ikazirambika ibikorwa remezo kandi byayo n'inzira zo munsi y'ubutaka n'inganda z'intwaro zayo bigasenywa burundu. Yifashishije urubuga rwe rwa Truth Social, Trump yatangaje ko icyiciro cya kabiri cy'uyu mushinga cyatangiye. Yavuze ko ashyigikiye komisiyo iheruka gushyirwaho izayobora Gaza mu gihe cy'inzibacyuho. Iyi komisiyo yitwa NGAC igizwe n'abanyapalestina 15 ikaba kandi iyobowe na Minisitiri Al-Shatta. Iheruka kandi gukora inama yayo ya mbere mu Misiri kuwa 4 tariki ya 15 Mutarama 2026 nk'uko ikinyamakuru cyo muri Israel cyabitangaje. Trump yanditse ko bazabasha kugera ku masezerano na Hamas yo kwamburwa intwaro no kuzitanga zose kandi inzira zo munsi y'ubutaka n'inganda z'intwaro zayo bigasenywa burundu. Uyu mutwe
ukwiye kandi kugaragaza vuba ubushake bwabo nk'uko nabivuze ati mbere bashobora kandi gukora ibi kuko aribyo byoroshye cyangwa se bagahitamo inzira igoranye. Hamas iheruka kandi kugaragaza ko ifite ubushake kuri gahunda y'amahoro ariko yanze kurambika hasi intwaro mu gihe ingabo za Israel zigifite ibice bitandukanye muri Gaza. Ku rundi ruhande Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yarutse kugaragaza ko hakenewe kandi kujya kwinjira mu cyiciro cya kabiri, agaragaza ko ari intambwe ikomeye kandi ikaba n'ikimenyetso cyiza. Ubundi biteganyijwe ko Hamas imaze gusenyuka, ingabo za Israel zavuye muri Gaza. Trump ateganya ko iyi ntara izayoborwa by'agateganyo na komite y'Abanyapalestina itagira umurongo wa politiki ibogamiyeho, iyo niyo izaba kandi ishinzwe guha abaturage serivisi bakenera buri munsi. Imiyoborere y'inzibacyuho ya Gaza kandi izajya igenzurwa n'urwego rwiswe inama y'amahoro ruzabarwa na Perezida Trump, rukaba kandi rurimo abandi bayobozi nka Tony Blair wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza n'abandi bakuru b'ibihugu bakuru nk'uko akomeza kugenda bishimangira. Kharkiv ndetse na Odessa. Minisitiri Shamihal akaba yasobanuye ko inzu zibarirwa mu bihumbi zo mu bice byegereye ahari kubera urugamba nta muriro w'amashanyarazi zifite kandi ko ubukonje bwaho bukabije mu gihe kandi bashobora kwifashisha imashini zongera ubushyuhe. Yagize ati mu mijyi imwe n'imwe intara zimwe imyiteguro y'ibihe by'ubukonje ntiyashobotse. Mu minsi ibiri maze mu nshingano nabonye ko ibintu byinshi cyane bitagenda neza muri icyo gihugu cya Ukraine. Umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa bya politiki ndetse no kubaka amahoro witwa Rosemary DiCarlo mu ntangiriro z'iki cyumweru yatangaje ko ibitero by'Uburusiya ku bikorwa remezo bitanga ingufu biri gushyira abanyantege nke mu bihe bigoye. Ati ingaruka z'ibi bitero ziri kubabaza cyane abanyantege nke, abari mu zabukuru, abana n'abantu kandi bagorwa no gukora ingendo. Minisitiri Shamihal akaba yatangaje ko kugira ngo rero ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi kandi muke muri Ukraine gifite gikemuke, ikwiye kubaka ibikorwa remezo bifite ubushobozi bwo gutunganya gigawate 2.7 muri uyu mwaka nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Trump yatangije icyiciro cya kabiri cy'umushinga w'amahoro yateguriye Gaza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangije icyiciro cya kabiri cy'umushinga we w'amahoro yateguriye Gaza. Ibyo bitangajwe mu gihe kandi impande zombi yaba Gaza na Israel bigishinjanya ko buri wese atubahirije ibiteganywa n'icyiciro cya mbere cy'uwo mushinga. Uyu mushinga wasohotse kwa 29 Ukwakira 2025 ugaragaza ko mbere Gaza igomba kuba intara izira ibikorwa by'iterabwoba, imitwe yitwaje intwaro ikoreramo ikazirambika ibikorwa remezo kandi byazo nk'inzira zo munsi y'ubutaka n'inganda n'intwaro zayo bigasenywa burundu. Yifashishije urubuga rwe rwa Truth Social, Trump yatangaje ko icyiciro cya kabiri cy'umushinga cyatangiye, yavuze ko ashyigikiye komisiyo iheruka gushyiraho izayobora Gaza, no kuvuga mu gihe cy'inzibacyuho. Iyi komisiyo yitwa Ngange igizwe n'Abanyapalestine 15, ikaba kandi iyobowe na Minisitiri Ali Shatha. Iheruka kandi gukora inama yayo ya mbere mu Misiri kuwa 4 tariki ya 15 Mutarama 2026 nk'uko ikinyamakuru cyo muri Israel cyabitangaje. Bwana Trump yanditse ko bazabasha kandi kugera ku masezerano ya Hamas ndetse no kwambura intwaro no kuzitanga zose, kandi inzira zo munsi y'ubutaka n'inganda z'intwaro zayo bigasenywa burundu. Ati uyu mutwe rero ukwiye kugaragaza vuba ubushake bwawo nk'uko nabivuze mbere. Ati kandi bashobora gukora ibi kuko aribyo byoroshye cyangwa se bagahitamo inzira igoranye. Hamas iheruka kugaragaza ko ifite ubushake kuri gahunda y'amahoro ariko yanze kurambika hasi intwaro mu gihe ingabo za Israel zigifite ibice bitandukanye muri Gaza. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yaraherutse kandi kugaragaza ko hakenewe kujya kwinjira mu cyiciro cya kabiri, agaragaza ko rero ari intambwe ikomeye kandi ikaba n'ikimenyetso cyiza. Ubundi biteganyijwe ko Hamas imaze gusenyuka, ingabo za Israel zavuye muri Gaza. Trump ateganya ko iyi ntara izayorwa by'agateganyo na komite y'Abanyapalestine itagira umurongo wa politiki ibogamiyeho, iyo niyo izaba kandi ishinzwe guha abaturage serivisi bakenera buri munsi. Imiyoborere y'inzibacyuho ya Gaza izajya kandi igenzurwa n'urwego rwiswe inama y'amahoro ruzayoborwa na Perezida Trump, rukaba kandi rurimo abandi bayobozi nka Tony Blair wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza n'abandi bakuru b'ibihugu. Mbere gato rero ko tugiye kuri inkuru, itangazo riturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Reka amakuru yacu mu buryo bw'inshamake ngesoreze kuri inkuru mbabwira ko uwitwa Yoon wayoboye Korea y'Epfo yakatiwe imyaka igera kuri 5. Urukiko rwa Seoul muri Korea y'Epfo
rwakatiye Yoon Suk Yeol igifungo cy'imyaka igera kuri 5 azira icyaha cyo kugambanira ubutabera, gukoresha nabi ububasha yari afite ndetse no guhimba inyandiko. Yoon yabaye kandi perezida wa Korea y'Epfo kuva muri Gicurasi 2022 kugeza muri Mata 2025 ubwo yakurwaga ku butegetsi azira ibihe bidasanzwe bya gisirikare yatangaje mu Ukuboza 2024. Icyemezo cyo gushyiraho ibihe bidasanzwe cyafashwe nk'amahano kuko Yoon yashakaga kubyifashisha mu guta muri yombi abadepite batavuga rumwe nawe bari muri Jae Myung umusimbuye ku butegetsi. Hanyuma kuva Yoon yava ku butegetsi yakurikiranyweho ibyaha byinshi byiganjemo bifitanye isano n'ibi bidasanzwe yatangaje 2024. Ubu ari kuburana imanza enye. Urubanza rwakatiwemo imyaka igera kuri 5 kuri 16 Mutarama 2026 nirwo rwa mbere ruciwe, izindi zo zikaba kandi zizaburanishwa mu gihe kiri imbere. Mu rundi rubanza Yoon yaburanye icyaha cyo kurwanya inzego z'igihugu tariki ya 13 Mutarama. Ubushinjacyaha kandi bwamusabye igihano cy'urupfu. Umwanzuro w'urukiko uzamenyekana tariki ya 19 Gashyantare 2026. Ikaze muri amakuru yacu yo ku buryo burambuye, duhera ku itangazo rivuye muri village Urugwiro cyangwa se ibiro by'umukuru w'igihugu. Mbere yo tujya ku nkuru ivuga kuri Colonel Tom Byabagamba, mbabwire ko amakuru aturuka muri Presidence ya Repubulika cyangwa se mu by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aravuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame yitabiriye irahira rya Mamadi Doumbia wa Guinea Conakry. Perezida Paul Kagame yageze i Conakry ku mugoroba kuri wa 16 Mutarama 2026 aho yitabiriye umuhango w'irahira rya mugenzi we Mamadi Doumbia watsinze amatora y'Umukuboza 2025 uyu munsi. Perezida Paul Kagame ageze ku kibuga cy'indege rero yakiriwe na Minisitiri w'Intebe Amadou Uriba. Hanyuma ubutumwa bwashyizwe kuri konti y'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro bugaragaza ko Perezida Paul Kagame yageze i Conakry muri Guinea aho yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Mamadi Doumbia riteganyijwe uyu munsi ku itariki ya 17 Mutarama 2026. Perezida Mamadi Doumbia wari umuyobozi w'inzibacyuho kuva muri Nzeri 21 wa 5 Mutarama 2025 kandi urukiko rw'ikirenga rwo muri Guinea Conakry rwemeje ibyavuye mu matora bigaragaza ko Perezida Mamadi Doumbia yatsinze amatora agize amajwi 86.7%. Mamadi Doumbia kandi yafashe ubutegetsi nyuma ya coup d'etat ya gisirikare yakuye Alpha Condé muri Nzeri 21 tariki ya 4 Mutarama 2026. Perezida Doumbia yavugiye kuri televiziyo ko Guinea yinjiye mu bihe bishya birangwa n'ubumwe bw'abenegihugu. Ati uyu munsi twinjiye mu bihe bitarimo uwatsinze n'uwatsinzwe, ubu hariho Guinea imwe idatandukanywa kandi yunze ubumwe. Yasabye abaturage kubaka Guinea irimo amahoro n'ubutabera, abaturage kandi basangiye byose kandi yigenga mu bya politiki ndetse n'ubukungu. Guinea Conakry n'u Rwanda kandi bisanganye umubano uhamye ushimangirwa n'ingendo z'abakuru b'ibihugu byombi n'ubufatanye mu nzego zitandukanye. Muri Gicurasi 2025 Brigade General Mamadi Doumbia uyobora Guinea Conakry yari mu Rwanda mu ruzinduko rwari rugamije kandi guhamya ubushuti hagati y'ibihugu byombi. General Doumbia kandi muri Kanama 2024 yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Paul Kagame wari uherutse gutorerwa gukomeza kuyobora igihugu. Muri Mutarama 2024 kandi nabwo yari i Kigali mu ruzinduko rwo gushimangira ubufatanye. Perezida Paul Kagame tariki ya 11 kandi Ugushyingo 2025 yasuye Guinea mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi igera kuri 2 muri Gicurasi 2024. Perezida Kagame kandi yagiriye uruzinduko muri Guinea Conakry. Abakuru b'ibihugu bombi bagirana kandi ikiganiro ubufatanye bw'u Rwanda na Guinea mu nzego zirimo ikoranabuhanga, ubucuruzi n'ishoramari. U Rwanda na Guinea bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu guteza imbere inzego zitandukanye zirimo ikoranabuhanga, ubuhinzi, ishoramari, serivisi, ubukerarugendo, ingufu ndetse n'ubucuruzi.